دنباش گودارین دلال ورا پرخودرس پودکسته. از عمر فاروق بران جوی پودکسته مکتوبه که گودار لزه رادگینم و ساعتی و دقیقه ونلکوبن به مکتوبه بورامه. وقتا از لیسه بوم obsessioneka من به شیره چی ببو و وقتی تاکو از جتوان صاربم من شاعر شیرین ترکی و شاعر شیرین زمان دن به ورگران حتبون ترکی خواندن نه چاقا اوینه بو لی شوه دو سه اسمس دهاتن تلفونا من خورتی کو وان چاقان برا داخفیم و دمه دین و ایمان من نویس بتشی تجبو عشق اوینه خان ندگوت ایکو از جرا دنویسم ندگوت ایکو اسپرا داخفم جا خورتی کو وان چاقان پیرا داخفیم قاشو شیرک نویسانده بو جمن را و نیوی شوه شانده بو دما من شیر خان لشونا کو رومانتیزه ببم لشونا کو بحث کردن تجو روندک بن چابت من از کنیام بتیقتیق بهیقیق تیر کنیام و جکنان هسر جچابت من هاتن دبن شیر دا ناوی خان نویسانده بو خورتی من و بستر داجی پرست کر من جبوته نویسان دلاله کچاوا بویه. چلنگ من ندزانی کو دلالاوی به نخاشیا شعیر کتیه و به شب و روز وکه گورن برچی شعیران دخونه. ندزانی کو دلالاوی دیتیه کو وی شعیر چند کلمه نتدا جسی شعران دزیه. که الات جخارا لجخارازی بونا میران بنیره. ایت نکارم این کار بکم. خاش هونانده بو چلنگ من شعر مزن. من لی وگراند. تخاش نویساندیه لی من دست شیره کشاندیه. کیفا من نماج شیرته. پشتی و جوابه تتش وکا بره نبو. زیده دوم نکر وکی شیرامه عشقا میا خاش هونانده نکه زیده تر نتشتک بو قدیا. وقتا کو üniversitede spekir jiyan bixawekî şiirek bû. Carna dibû marşek millî, dilê me dikir gopegop. Carna dibû straneka azadiyê dikeft ser lêvê hevalên derdora me, ewan ber bi çiyayên welêt kaş dikir. Carna dibû sloganet bihêrs, carna dibû fikir, felsefe, politika û her cure aksiyon. Carna dibû bejna spîndarekî ji ser hedê. Carna dibû ristemê zalekî ji navika botanê. Cavhêşînek ji hekarî. Carna dibû bişirînek eman yeman ji Amedê. û carna şiîr dibû helbest. Hînî Kurdî xwandinê dibûm. Gelek şêrgele diketin jiyana min. Arjen arî ramûstanên xwe di geliyekî de diveşartin. Rênas jiyan ji kerba jan ya hil nedihat xarê. Dilê xwe bi gulek dida cigerxwîn. Şox û şengekê dil ji me la dibir. Wî digot aşiqan ra yek yarî bes. Lê şêrko di her derî da evîniyek didît. Xanî ji Kurdan ra bextek digerî û textek û tacek û padîşahek. Wek ku bilbil peyda nebû be, qulîngî dişand bo cewabê feqî têran. Baba Tahir digo, ez dil û dilber tev li hev dibînim û ti kesî ji axtepîra nedigot aferim. Dawiya sibatê bû, me agir vêxistibû. Ji ber sermayê bû yan ji bo me agirê dilê xwe yê ciwan dida der nizanim, bibû adetê me. Me her roj li ser rêya fakülteyê agir vêdixist û li ber govend digerand. Lewendê min jî ew pilingê çiya û walên botanê jî rabû bû govendê. Sako li ser maseyê îştibû. Avêtina gava pêşîn cesaretek çawa bû hê jî fam nakim. Di risteyên ku min li ser kazekî nivîsandibû û xistibû berîka sakoyê wî. Cewaba min zû hat. Li ser du pelên cigareyê ku bê tutuna lîcê dikişand keleşo. Nivîsîbû. Digot ez ne şairim vekî te û çend risteyên me la şandibûn. Min çend salan bi zanebûn di berîka xwe de hişt wan pelan. Piştî ku berê destên me paşê jî dilên me ji hev veqetiyan jî min nederxist. Min xast ew sako bi wê sakoyê bîra min bi bîra min re ew roj li ber zemanê wekî çemekî dîn diherikit asê bimînit. Bi înat neqedit. Xilas nebit. Sibe, du sibe, sê sibe, sê sed sibe nebit. Kengî dibû zivistan û wexta sakoyan dihat, sakoya min a reş ku êdî modeya wê derbas bûyî jî digot vay ez divirim. Destpêka adarê ye. Di berîka min da du pelên cixare. Serdema şîrê ye. Diya min wexta babelotekê
şer bû, zerzele bû, dîsa çi qure der qewmî bû li vî welatê felaketan nizanim, gelek tiştên paqij û kêrhatî kom kiribû, şandibû cihê Babelotê. Ji ber ku min tenê du zivistanan li xwe kiribû û bi salan ji nava naylona wî dernexistibû, sakoyê min weke ku di maxazeyê de bit nûbû û bibû qurbaniyê felaketê. Dibe ku çûbe mirovek germ kiribe, ala ez li ber wê nakevim, lê ew pelên careyê lê helbesta min. Ji ber ku pel gelekî tenik û hesas bûn, min her du hêlên wan band kiribûn ku nerizin jî neçilmisin. Min ew bi wî halê wan xistibûn nava kîsikekî biçûçik. Heke hatibe dîtin ji hêla canik an camêrek va nebawerim avê tibin. Biya min kî wî kîsî vekiribit û dîtibit tiştekî ew qasa çûçik bi qedr û qîmet hatiye veşartin, teqes fehm kiriye. û vaye ez bangî wê ez bangî wî dikim. Bila germaya te ji sakoyê min gir tim û dayîm bi te re bit. Lê li min vegerîne ew pelêt aîdê min. Li min vegerîne şîîra min ku ez bixim berîka xwe û tim û dayîm di serdema şîîrê de bimînim. Li min vegerîne. Devam görüşe vura geçer devam görüşe